wa Pwani. Gavana Makitui Julius Malombe okwero were mondo donje pur mar ohala kaka achiel kuom okenge mag yudo dongruok e ngimagi. Malombe yango ni pur en achiel kuom okenge makonyo ahinya dongruok uchumi mar Kenya kendo ochopo sama koro rowere nyaka donje pur. Jatend bad migawo mar pur e kaunti no Stephen Kimwele bende osingo ni sirikal kaunti no biro konyo e kelo pur manyasani e kel nyayo yuto mogundho ne jopur. Na tuko ushuhuda kutoka watu wa Kitui tangu tufanye show mwaka uliopita. Wengi wameenda wakafanya na wakalima na sasa wana furaha. Ndio sababu leo show imekuja 3 times ya mwaka uliopita. Kingine tuna target pia ya youth. We want youth to come into agriculture. We have programs in various sectors. In agriculture, targeting youth, in ICT, in sports, in micro and small enterprises, in environment. So we will arrange for a special day wakati tutaitana all the youth na ili tuwaeleze mikakati na mipango ambao tumeweka na ingine ambao tumeshatimiza ili kama your elder brothers na wale ambao mlichagua mkatuweka katika nafasi za uongozi vitu ambavyo tunafanya.